Balik lagi di Bedalu Mang Cek Bicek, tentunya masih dengan tema yang sama, yaitu cerita Hari Raya dari Palestina. Nah, masih banyak yang nak kita bahas di sini, nak kita tanya lagi dengan cak mano caranya masyarakat Palestina, saudara-saudara kita di sana itu memaknai yang namanya Hari Raya Idul Fitri untuk setiap tahunnya. Mungkin bisa langsung ditanya ke sama Syekh Loanya. Di ahli Gaza wa sya'ab Palestina Gaza li Aid al-Fitri. Tasamiyan madza yani bi Aid al-Fitri hada? ماذا تمنع يعني ماذا تشكر في عيد الفطر وماذا تقول عيد الفطر معناه ماذا يعني معكم؟ عيد الفطر يعني عيد يعني هو فرحة المؤمن، فرحة الصائم. فرحة الصائم هو أن يعني أن يأتي العيد ويكون فرح سرور مسرور بهذا العيد، وكما جميع المسلمين يعني فنسأل الله يعني أن يجعل العيد علينا وعلى جميع المسلمين عيد خير وبركة يا رب العالمين ونصر للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. Jadi sebetulnya yang beliau sampaikan sebetulnya sama seperti kita semua, kalau Idul Fitri adalah hari kemenangannya bagi kita umat Islam, khususnya yang kita berpuasa sudah sekian lama, menahan dahaga, menahan lapar dan haus, juga menahan hawa nafsu kita menemui hari di mana Allah Subhanahu wa taala datangkan kemenangan untuk kita semua. Sama saja seperti saudara kita yang ada di Gaza, akan tetapi ya dengan berbagai macam yang terjadi tentunya kehidupan kita berbeda. Tetapi maknanya tetap sama, itu adalah hari kemenangan, hari di mana manusia khususnya umat Islam itu bergembira. Iya. Okay. Nah, apa sih harapan dari Syekh ini untuk rakyat Palestina? Langsung disampaikan di sini coba. Madza tatamanna li ahli Filastin? أتمنى لأهل فلسطين، نحن نتمنى لجميع الدول المسلمة وليس فلسطين الخير وأن يكون على قلب رجل واحد، ولكن أتمنى لغزة وفلسطين أن ينصرها الله وأن يهيئ لها قائد مسلم قوي حتى ينصرها من بني صهيون، وحتى يجعل كلمة أهل غزة وأهل فلسطين على قلب رجل واحد. ونسأل الله في الختام الأمن والأمان، وأن يرزقنا التوفيق في غزة وفي فلسطين وفي الأقصى. وأيضا لا ننسى إخواننا في أندونيسيا، أيضا هم دائما والحمد لله في المرتبة الأولى، إخوان الأندونيسيين في المرتبة الأولى دائما على مدار الشهور والسنين في الوقوف جانبا بجانب الشعب الفلسطيني. Jadi yang beliau sampaikan terutama harapan ini bukan hanya untuk masyarakat Palestina kan, tapi khususnya untuk kita semua umat muslim, tentang bagaimana yang terjadi menimpa saudara kita yang ada di Palestina. Akan tetapi khusus untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina khususnya Gaza, beliau harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala mantapkan hati mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa datangkan pertolongan dan kuatkan mereka sehingga nantinya kemerdekaan menghampiri saudara kita yang ada di Palestina. Dan beliau juga tidak lupa sampaikan kepada kita Indonesia, sangatlah berterima kasih kepada Indonesia karena sampai saat ini pun kita khususnya masyarakat Indonesia ketika melihat apapun yang terjadi menimpa saudara kita itu sangat cepat kita menanggapi dan juga terus-menerus menyalurkan bantuan kita untuk saudara kita di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus mencurahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak ya untuk Syekh dan juga Cek Hafiz yang sudah bersedia datang di rumah kita di Bedalu. Dan tentunya untuk Mang Cek Bicek di rumah, kami ucapkan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan juga Mang Cek Bicek, agar kita ini dari sini kita bisa belajar, karena kita sebagai manusia ini harus banyak-banyak bersyukur. Dan juga kita bisa melihat keadaan masyarakat atau saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau kita ngerasa hidup kita masih kekurangan, dan juga kita masih kurang bisa bersyukur, karena kita harus bisa lebih memaknai yang namanya kehidupan. Bagaimana masyarakat di Palestina menghargai dan memaknai kehidupan ya. Walaupun mereka didera yang namanya cobaan yang berat, tentunya masyarakat di Palestina tidak pernah mengeluh ya. Dan mungkin
kita boleh takbir dulu untuk iya. Syekh ya. Ya. Ya Syekh, jazakumullah khairan wa taqulu lana kaifa li Aidil Fitri wa ba'din takbir. يعني الكلام لعيد الفطر تحضير عيد الفطر كل عام وانتم بخير. نعم هنا نعم. نعم يعني كل عام والشعب والأمة الإسلامية جمعاء بألف خير يا رب العالمين. وأسأل الله أن يجعل الأمة الإسلامية عرب وغير عرب على قلب رجل واحد، وأن يرزقنا التوفيق والهداية والرشاد جميع الأمة الإسلامية، وأخص بالذكر أرض أندونيسيا الطيبة. أسأل الله أن يديم عليها الأمن والأمان والخير والبركة هذا الشعب العظيم. يعني أنا أقول دائما أندونيسيا وفلسطين في المسافة بعيدة جدا، ولكن في القلوب قريبة جدا، القلوب قريبة جدا. فنحن نحب شعب أندونيسيا حبا كثيرا، ونعلم أبنائنا على حب الشعب الأندونيسي، وكما علمونا أبانا أيضا على حب الشعب الأندونيسي. وفي النهاية أقول لهم كل عام وأنتم بخير، الأمة الإسلامية أيضا، وعلى شعب أندونيسيا خاصة كل عام وأنتم بألف خير يا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. Oke, luar biasa sekali, luar biasa Syekh. Kami ucapkan terima kasih banyak Terima sekali kasih lagi banyak. ya, Ya, berbanyak-banyak Allah beribu-ribu khairan. terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Syekh bisa jawab sama-sama. Luar biasa ya. Dan juga untuk Ahi, untuk Cek Hafiz. Cek Hafiz, terima kasih Hafiz, banyak terima Cek kasih. sudah galak datang ke sini sama Syekh, ngerewangi dari awal sampai akhir dan jadi Ya. translator kita. Benar. Karena kami hanyalah kentang tanpa Cek Hafiz ya. Benar. Iya, iya. Dan tentunya Mang Cek Wice, kami ingatkan untuk selalu jangan lupa ya, terus saksi ke Bedalu setiap hari Kamis pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di Sriwijaya TV Matahari Bumi Sriwijaya.